Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba dispersing rani ubere urang ba wat RTI napo kajela ha kakhal artre gunai luar araja apusan haba ai jingkren ban pensyai syagi pat ba deng ba kilat pathai khubor ha Shillong Press Club ulai thu ba ulawat RTI na katanat pulet nadu shisnem menshwa mat kamla menjawab hadu mentah uba dispersing uloong ba katanat pulet kasngotanat ban yom lani ban yu rod ye upat ba ha ka ba yadai bat Bandan kuna lani ki kendon jengki pulet bat lada jai ki menteri sarkar ki jumaham ki pat ba Henry ushat yo I baki dema ki ba penken ya kaan ulai thuru bahagi snem baladap ulawat RTI ki kendon ha ka jingsha dan kuna ar hajar tingka nak menta kinu ki bata yet yong ya ki kali si hajar tingka nak menta ki bata ya ki stiker ulawat ru ba manu ki badai hok ban penpa ya ki siren Halor kani uloong ba kini ki he sarkar hapo sekretariat ne ki tanat pulet teng ki he tang gating am tang ban yo I ba ki kam Henry ya ka kam om shumla yo I ba ki tray kumta na kalyang uba arani ulakan tu ya ki tanat pulet ba kadai ban ai ka jing pentip ka ba khamshai halor kitay ki kai phot RTI hapo shibanai ba uloong balada kamla ban pendap ban se ban ujor sya kayin bishar u CIC ban siu ka kuna arspa san pho tingka shisni Tasa hisnya oleh media kualitasnya te dasir wan ande press conference antara batai kamsai sebagai RTI report ini RTI report antara lately te kuma shukran mau atrik mentokonai ngalawan berkini lomba lawan ini adalah kejing Sofia juga ada di kejing Pensem juga ada report di report sebenarnya di departemen bagi informasinya di hadir mana report sebenarnya ka bah student literacy lontar tengah sauterik kemudian asini lah bentuk jangan pada sport kemudian mengenai mereka report di ni di banga yo som menta ala kani ka warning ne ka jingai jongai department di hari report ye yui department or su dan kam pa ni kum ka police department ka ba na fai RTI system shwa Marki iba presiden kita ka sutana baban niom yang iba ba ane ban yurat ya hok yang iba ba kam tam ba di jing ta di jong ke jing fan ke jing penken yang di kendon yang di bunjat kendon ba presiden tinggi iba di siniru ba di minister ting abaja anu kono kam ki ada warning yo ba pinde bele unta pinde benda unta de susi kalau ngapo ni be let ngas ni be yi ba di penkenyan ni di he saka ene di polis di pinudur sistem mencuba la fai ka RTI bede polis department haka standard September araja usau hai bade berkenika jing bakuna tangi yidjom cia jalan ka tang bata yidrom di habitisha kador namar mekhria ka kapten berjongan di subut be sentar motor be yo hak kena spa fra di ka komiti kinan an bata sha ba bata jing yidjom ka first penalty kalau spa ka second long life spa di gini ki fanya du siaja di kalong ka basusi begini ki pulit ajaga bin kimbat ya ka anji penken juga wat ki kita astai ka lagi yetu ajin sha kalong ka an ta astai ka lagi di ka pulis penmen ka pensoi yang ni numbo kali ban ta astai ka lagi yet di kita no ta astai ka ke ma ki do ka taksi di la kita astai ka ki le no ki fanya du ikata ka jing le jo polis pan te habide ba ki kam ki bede ba ki jing
ini lah Jepang jing tak yong di ki he sarkar nata gini jing ai siren lapan ke inditir kino ki he sarkar di balaban ai siren dan di balaban kaya yon dan di balaban ai kino kini kam he bede ki he sarkar le adu mentala sistem ngapan gini kendon he bede gini jing fight araja nanta siaja nanta region araja nanta kita estekar berkenegi mano pada badan hok ban bu iki play apa kali ban mano badan hok ban tempat saya ban mano badan hok ban tak iki yang hadu minta sistem lempar information ni tiada lain pai pak ban kesini di bat betang nanti kali berpresiden pori boy silap lah kalau kolek nanti pai pak kini dia sorkar ni di presiden di kini dia tengah apa sekretariat penting-penting kijuan tang benyui bermateri kam report kali kam non belum tak digani orang ai wani ke presiden bagi dia kena inform mador ya kumbalaken ma atrik apa sebenarnya ada kam ai ke dengan hak juas boleh CIC ban hafsio fain aspas atosi sing digiwe ibe department ko kini ka department apa ni kata warga kita jing Islam mana ayuai pergi pergi mulong, lasi penjadi beliau jadi jumnom tip, te apa nak kanu kejinyo bede berjing penjadi beliau jumnom tay, bad balik apa Islam mana ayah tendar itu mah, bad ya bede bernika emisial ro apa ni bede berdigi skim bentung ini pos tempat, meminta ni kadang skim na pos central, bagi ni pos dari dari place na dari tempat, tempat kalau bantu we bayar, bantu lag yang jingdo tu transformer, maka penting pos lab pi tu bayar sini setai kendo i pos kendo i ding bahaya tu syuat, lena dua transformer ada orang jingdo nong bayar, sorka, tu kena skim tempat nasional government kalau ai ya sekarang ni kali ada yang berapa setiap kali dia bantu nanti terus mai bantu like ni banyak pensio ya bisa ke dalam rumah lagi pada nama jingdo mar dengan transformer kantam pos lah. Jadi kali arti dia tu bentar kantam yo la arba hitam ikan ni roha juga warning. Dia kata dia ke bang ayat tu epi dia ke bang kong ni atas ke report juga arti report